intombi lefilele ibingelele abafundisi bonke ngokuhlukana kwamasonto kanye labafundisi obishop kade besibambele umsebenzi eKhawe. Ngizise phansi njalo ubaba umeya lapha ePlumtree lamakhansili akhe kanye nestaff sekhansili sonke esikhona. Ngithi bonke nje abakugovernment ngizisa phansi kinokulihlonipha. Okwakuqala bakithi sidanile ngasizwa le ndaba ukuthi umama uselele. Abanye bamanga ukuthi why ngikhuluma kanjalo ukuthi umama kafanga ulele, ngoba ngikhulunyiswa ngokubona uniform yakhe kade igqokile. Umunye othe ekhuluma wathi abaningi bathi asiko politics, nami ngikhuluma kanje ngumfundisi ngisesontweni, ngoba kula lapho ohamba khona indlela engalungiswa ngumnikazi wezinsuku. Namhlanje umnikazi wezinsuku bekwazi ukuthi lo uzolala, uthi uPostoli Paulo uthi malina kumele lihlale likwazi ukuthi khona abalala labafa lo le. Mangingangeni kakhulu lapha kakhulu ngiyagcina sensenkonzweni. Engikhulumayo nguSolani Moyo, usenator weMathebeleni South. Lonke lilapha ngicela ukubana indlebe zenu lingilalele kahle. Bangibiza nje emnyama, angisalumi njengakudala. Ngathesi namhlanje ngikhuluma ngeKhawe esasebenza naye kakhulu. Ngicela ukuthi baba Ndlovu ungadinwa. Umuzi lwana sikhona sisaphambili ngoba sikayithola inkululeko lesifunayo. Sizalokho sibuya laphana ngoba umama wayesivumela. Umama uhambe esendleleni right njalo esengukhansile emele isizwe. Angeke ngikhuluma okuningi, bakhulumile. Ukhulumile ubaba ukhansili, ukhulumile umlingani wakhe kade bebonke kumaphathi akhe, ukhulumile ubaba honorable ubaba uSihlabo. Ibese ngiqala inkulumo lapha, ibese ngibingelela ubaba honorable ubaba uSihlabo onguye ophethe imangwe ku parliament yeZimbabwe. Ngibingelele umlingani wami engisebenza naye uNonhlanhla Mlotsho, abaningi abamazi nimbona ku media. Ngibe ngimtshele kusele ukuthi aluba ngangikhona ngalesa isikhathi aluba ngakhuluma lo mama wakhe ukuthi kakuzalwe umfana kuzalwe indoda, ngoba eParliament indoda njalo nguChief Whip yibo abakhulu bethu labo. Bakithi mina ngomunye umuntu angikhuluma into ethandwa ngabantu, ngikhuluma into ethi ngangena enhlizweni yakho nxa uyenza ujike ungasayenzi. Njalo angithe ngamehlo abantu, ngikhuluma ngento esilethe la. Aluba kade kubuye mina lo wasekulu labanye si5 sizolalisa umama sibe siyomlalisa sikhali, but ngangithalaza yonke indawo ngibona isizwe lesi usitholela lapha ngoba kula lapha esingalithola khona. Ngingabiza umhlangano ngithi uSenator eMathebeleni South yalibiza kalibuyi. Kufana le ndaba abakhuluma ngayo ukuthi imhlangano ubaba enkonto umbingelela omele abahlali babasebenza abantu ababuye emihlanganweni. Ngaso kuza ukuthi namhlanje isimo sesinje baqayiso complain. Okwakuqala ngifuna ukulichiya abantu bePlumtree ngalokho ukuthi hambane emhlanganweni noma ubizwe ngubani lezwisisa, ngoba phakathi kwenu kulabantu lapha aba-intelligent abaqakathekileyo abangakhuluma into incedise isizwe. Kodwa nxa ungayanga ngalo kungasakhulunywa okwakuqala lalikhala ukuthi ekhansili lapha sebelikhwezela amarethi selibhadala imali ezinzima, kodwa zanga lihambe liye emhlanganweni nxa bekhuluma ngakho. Ngibe sengibuya kuma-councillors. Amakhansila akhethwa yini amele lina abantu. Kumele okwakuqala kwenza ulutho bezekili bahlale lali phansi likhulume lize lizwane behambisa inkulumo phambili, ngoba ngabahambisa inkulumo ephuma kibo bahambisa inkulumo ephuma kini. Amen. Nxa sebehambisa inkulumo libe happy lani siyakwazi, ngeke sonke sibe happy.
ngidlule khona la ngifuna ukuchaya gaphu ngoba isikhathi sihambile. Ngibe sengena kuma-business. Abantu kabalamali, abantu kabasebenzi. Imisebenzi ayikho, abantu bethu bayahlupheka. Abalamabhizinesi siyabona ePlumty kuyaphithizela la. Abanye baza katshala kwamanye ama-province bazofaka amabhizinesi la. Sifuna abantwana bethu be-benefit. Sifuna kube lo mthetho ukuthi kuqhatshwe abantwana bethu kuqala before kusiya komunye umuntu. Tender elapha ePlumty meliqala ifakwe ekini libonakala ukuthi lehluleka ukuyithatha yini before taking a person from Harare, from Masvingo, from North. Abantu balapha ibomele bakuqala before kusiya kwenye indawo. Amen. Okuqhatshwa mele kuqhatshwe first ku district lekhona lapho or ku-ward before kusiya ku-province, before kusiya kwenye indawo. Itshela ukuthi kalikwazi lina, alikwazi nokuthanyela. So izinto emele siyenzeni ubukhokheli buhlangane, ubukhokheli bukhangele ngoba isizwe singela abakhokheli abantu bakhona abafile. Isizwe singela abakhokheli abaqotho abantu bakhona abafile kanye labantu aba. Ibe sengisithi asizameni bantu bakithi sile lapha evulwe ePlumty asikhambisele abantwana bethu ezikolweni okwenzela ukuthi singatshaya ngebhuku kuthiwe khona siyabadinga laba bantu kabakho baze bayathatha abantu far from Marondela, far from Harare ngoba lapha kuthiwa khona abantu abalapha abafunda. Asikhambisele abantwana esikolo bantu bakithi. Ibe sengisithi into ngiyabamba lapha vela mbambi into erayi. Le problem enkulu bakithi kakhulu kubafundisi, kakhulu ebukhokheleni. Abantwana bethu eSouth Africa bayaxotshwa bayabulawa. Lina lonke abadala lasebenza eSouth Africa uhlanganisa mina ngimile ngisebenza eSouth Africa. Lo lwazi engilalo ngalithola eSouth Africa because lapha ekhaya sabandlululwa. So masingalandeli khona lokho esimele sikwenze, mele sihlale phansi uhulumende wethu okwamanje ngikhuluma ngokuthi amanye amazwe sekhulumile but wethu uhulumende kakakhuluma. Uthule wayethule ngoba iSouth Africa lamabhizinesi eZimbabwe balamamine eZimbabwe but thina siyaqotshwa abantu bethu bayabulawa. Thina sihleli njengenkomo zamadlozi kasikhuluma ukuthi ngale kithi sithwele inzima wayibona amabhizinesi ayezana la. Angifaki ivalence, amfaki okubana lisithathele umthetho ezandleni. Silamatraka angene border, imali ziyatshontsha, i-corruption is too much, abantu bethu bayahlupheka. Likhangele alikhuluma. Yibe sengiyeqa khona lapha bantu bakithi masingalali, akula muntu ozakulungisela wena ngokwakho ngozilungisela labantu abakho. Asibambaneni, asikhulumi ngepolitics. Siyabona lapha abaye bakhuluma lokhu lalokhu utshilo babo ukuthi okwabonakala lapha sikuhulumende sibheke isizwe sonke kasifuni partisan. Even khona la indaba yokuthi kulamaphathi alokhu ekhuluma amanye amaphathi kubi kube kuphelile. Lapha sisebenza sibambele into eyi-1 ngoba la uyafa, la ungene eshophu eyi-1 edurayo. Ukhuluma school fees awula mali yokubhadala into eyi-1. Akula ukuthi kona kuqondana lephathi, iqondane lo muntu. Elokugcina ngithi abakhokheli bethu abangama-chief, inkosi zethu kasihlale phansi zibhale i-petition to the president of Zimbabwe ED Nakagwa ukuthi sicela ungenele entweni eSouth Africa ngoba abantu abalimala eSouth Africa yithi ngoba thina vele yikho lapho esithembele khona labantu bethu bathembekele khona. Kukhuzwe umhlola lo oyenzakalayo. Nxa kungenjalo kumele lathi sibone iplani. Angeke sibulawe labantwana ninje abantu abami baseGoli abalali, abantwana bahambanga mamasela
sibhizi ilizwe liyahlupheka khona lapha eZimbabwe kulalutho okokuqala ubuchapha ukhulumile ubuchapha baba khona yesikhathi sika Robert Mugabe bakhansela wonke isikwelede zonke more than 7 billion eZimbabwe ezazikweleda ikhansili bakhansela konke kodwa thina sithwala nzima sesibhadalela abantu abahleli beholisa imali ebantwini every day kodwa ilizwe lila lutho. Ngicina ngokuthi umama ugulile uhambile esibhedlela akulalutho esibhedlela izolo mesengutsheni enkanyeni ngale akulalutho kodwa sibona imali isiholiswa abantu abaningi every day la baningi abantu banikeza izimoto abanikeza izimali ilizwe linjani elinikeza abantu ama-15,000 cash 150 lama fortune 65,000 ilizwe linjani kanti siyagula yini ilizwe linjani ngapha sithi siyahlupheka ngapha sicela uncedo ngapha sithola imali ngapha sinika abantu umuntu engakhuluma ethi awupresident uright segigisi sinika imali isizwe siyahlupheka linelisapota lokho elibhizi ngakho qhubekani but abantu abenu ikusasa abantu abenu ngaphi zibuze ukuthi abantu abakho baya ngaphi ngalawo mazwi ngimakhona lapho ngiyabona